Kasengru luom ka United Democratic Party hak arpu pratrik urempang arhajar arpuar kalalum mi kejingelang jong ka State Youth Wing badakani kejingelang la jiet ikinongkit kam ke bethamai na kebentaban pentulun ki kam ki jam jong ka seng kam tam me kaban penkreat na kebenta ki election MLA kaban long ha kasnem kaban wan kata kasnem arhajar arpulai. Ha kani kejingelang le don rengkat kinongelam jong ka UDP na ki MLA MDC bat kinongkit kam na keleng ki benta jong ka lum khasi jantia bat garo. Ka jingelang jong ka State Youth Wing kelajit Menteri Sarkar ke jela uba kermen shela ke Presiden UMLA ke shela uba balajit senram ke General Secretary UMLA ke Mauplang uba Eugene San Lengdo ke Chief Youth Organizer ki Working President ke Bakentop ya ki MLA uba Anujor ki Sungo bad uba Pius Marwen bad UMDC ke Garo Hills Autonomous District Council uba Shahel di Shira bad kiwe kinongket kam. Habayakran bat kinong patai kubor hadian belawai ke jingelang uba kermen shela uloong bakani ka kenhuan ke batamai kan sasyong ya ke jingelang ke bendengkong jongka haka nyau terik uleber haka bakin seatai sani halor kimat ke bakongsan ke badai bancim kia mardor uloong bakani ka kenhuan kinong kit kam batamai kan om trekam tek tang haka por election neriwat hadian beladap ke election ru kan yai beteng ban trekam na ke benta ke bahaka miat jong kisamla ke jela berulau weru kisamla ke jela begini ban mi syakmat banikon ke election na ke UDP Namar ki MLA ki bidang samla ki babontam ki yang dorbar tauan ki day nakaseng UDP. Siok mena ban ong bamta ke new body ngila ya form ke new body kan shim ya ki kam ki ek chunam kam khamtam ki issues beper jo state naga banta bingini trelang borba met bat sem hand in hand bat ke parti jongi khamtam ya ke parti kmi jongi under their guidance ngin persang ban pendep ki kam ki issues ki balong ke bi don kam bahayangi ban le na mata jong state ban ngangi scheme ruba ke tim bengi don mentangi iba ngilong tim ki ba don kata mesem tam ki MLAs bat ki kalik jongi baro ki ba don kata mesem ban di trelang na mata ni ke jong don kam jong state youth wing khna ba ngin la ban pen isi ki ba bengi ru ni exist lene ke jong don jongi kan mlong ba tang ha ke kerteng han rewat ke kamru te ngaseu kmene ban ong ba mene ki district beper ki la ai ki suggestion ban ngangi scam bahak ni ke meeting ke bansawan namar ngila ye pembej bahak new trik benai belai arhajar apar hak por san bejing ini don kicing ya pembej ni kicing ya discuss na benta gitu points baro par hadin katangin sapun i ki ba bat ngit scam rungin sa shimre ya ka resolution hak ta sngi ba ki ki points bangin punmi shi ba bat kumnungin le ya kan kam kenamba kani ke jing thmu jongi kan umlong ko se e mar bangi e ba state jongi gala dom kam shisha ye kata khamtam ye ka yakini regional party bikin lead no ye state kenamba ka jing lead jong ka regional party kan long ke ba ki pai ba jong state kin yo benefits kata de jing thmu jongi